wewe uri kuranumviriza, toza abana bawe Imana, bizabakurikirana kuva kuri nyirakuru, nyina, na kugeza kuri Timoteyo. Hari imiryango hano, hari imiryango usanga abakobwa babo bameze gutya, abandi bameze gutya, bamwe bagajijwe n'imwe muri busambanyi, abandi bagajijwe n'akaboregwe, abandi bagajijwe. Rero udasenze ngo ube maso, hari igihe uhura n'uwo muntu ugasanga ubuzima. Shalom, amahoro ya Kristo Yesu agaze imitima yanyu. Ndabifurije igitondo cyiza cy'umugisha, cy'amahigwe, cyo kururanirwa mu miryango yanyu no mu vyanyu. Ndabasengere. Data, mu izina rya Kristo Yesu, kaze uganiriza imitima y'umwe wese. Ijambo ryawe ni imbuto itabora. Ijambo ryawe Mana ni imbuto itabora. Yesaya yaravuze kurya imvura na sherege bigo bigatose isi ntibisubireyo. Niko n'ijambo warungitse ritazosubirayo ridashikanye icyo waritumye. Turagushima ko ijambo riko yivugwa. Uvuga n'imitima yacu mu izina rya Yesu Mwami wacu. Amen. Bavukanye beza bo kuri Holy Canaan TV, turabakunda, turabanezererewe cyane. Turabashimira ngene muhora mukurikirana ibiganiro byacu. Ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo buganze imitima yanyu. Reka dusangire no jambo. Bavandimwe, ubushize narabaganirije ijambo kuri Holy Canaan TV. Byo gusenya karande bikurikirana imiryango yacu, ibintu bigenda bikurikirana. Ndabifurije abantu bose bakurikirana kino kiganiro, mureke mbabwire ivyo dukora birakurikirana imiryango yacu. Gukunda Imana kwacu birakurikira abana bacu. Hari igihe twavutse mu miryango dusanga iyo miryango bari abantu baterekera, bari abantu baje kubapfumu, twebwe tumaze kumenya Imana, ibipfa ko dusubira inyuma tugacagagura, tugasenya, tugakuraho icyo kintu cyose cyatewe mu miryango yacu kitatewe n'Imana. Reka maze masomera ijambo rigufi ryanditse mu cete Paulo yandikiye Timoteyo, cete cya kabiri igice cya mbere umurongo wa 5. Ndashaka kubereka ngene ibintu bikurikirana. Haravuga ngo kuko nibutse ukwizera kutarimo uburyarya kuri muri wewe. Ibyo babwiye Timoteyo kwabanje kuba muri nyogokuru Loisi. Umva Timoteyo, zabanje kuva muri nyirakuru mbe Loisi, no muri nyoko Ewenika. Kandi ndakekeranya yuko kuri muri wewe nawe zatangire muri nyirakuru, biramanuka muri nyina, bigera muri Timoteyo. Ibyo dukora bigenda bikurikirana. Timoteyo yabaye umugabo mwiza kubera iki? Nyirakuru, haleluya, datangire muri nyirakuru. Nyirakuru yamwigishije Imana. Wewe uri kuranumviriza, toza abana bawe Imana, bizabakurikirana kuva kuri nyirakuru, nyina, na kugeza kuri Timoteyo. Reka basomere mu byakozwe n'intumwa, mwumve ngene Timoteyo bamuhamije, mwumve ngene bamuhamije, bamushingiye intahe testimony yiwe. 16 umurongo wa mbere haravuga gute ngo nuko ashitse Deruba, uwo ninde? Paulo. Ni Lusitira hari umwigishwa witwa Timoteyo, umwana w'umuyudakazi, umugore yizera ariko sero mugiriki, yashimwa na bene data Lusitira no muri Ikoniyo. Yarashimwa na bene data. Sifa kwa Mungu. Kubera iki yashimwa na bene data? Yarigishijwe na nyirakuru na nyina, baramutojeje indero wo kiva kiri mutoya, baramwigishije ibyanditswe byera. Nuhe munara uhagazeho umuryango wawe. Umviriza rero, wewe utangira gakiza kuri wewe. Nyoko na nyogokuru ibyo bahoramwo zari ibyo kuja guterekera, zari ibyo abapfumu, zari ibyo kuja utanga ibimazi, zari ukagira ngo ibyo bintu bikurikirana. Mureke mbabwire, hariho imiryango usanga iganjijwe n'akaboregwe, ugasanga umuryango wose warapfutanganye kubera iki? Kubera akaboregwe. Hariho imiryango abakobwa baho bararongogwa ariko ntibashobora kubaka, imyaka 3 bagize divorce, ugasanga bavukana ari 5 bose baradivorceje. Mwe mukibaza ngo uwo mwuka wavuye he? Mutabaye maso, simwe gusa bizagarukiraho, n'abana banyu bizabakurikira. Birakurikira. Hari ibintu tubamwo ukagira ngo nibisanzwe kuri bose.
wavuka ugasanga papa wawe cyangwa sokuru wawe yarafite abagore 3 cyangwa 2, ugasanga bo muvukana nabo bagiye kubandi nawe ukibaza ngo ni ibintu bisanzwe. Haguruka ucagagura uvuge ngo jewe ndi mu muryango w'umugisha, amaraso yanje, abana baje. Senga, reka kujenjeka, reka. Twavusemo ari abantu bavutse mu miryango y'umwijima itazi Imana, birirwa baje guterekera, birirwa baje kuvuga ku bana babo, birirwa baje ivyo byose. Ugasanga hari imiryango bapfa n'ingoga, ugasanga abana babo ndibakwiza imyaka, nta muntu wo mu miryango ukwiza imyaka 50 bakaba bapfuye, imyaka 60 bakaba bapfuye. Ugasanga nugukenyuka gusa. Hari ibintu bavuze. Haguruka mu izina rya Yesu mwana w'Imana, haguruka uvuge ngo mwami ibi ndavyanze, kandi birakunda, kandi birakunda. Hariyo abantu bahagurutse baravuga ngo uyu mwuka wo gukenyuka turawanze. Hariyo abantu biga amashuri mugabo z'akazi bikanga, hariyo abandi biga bakaminuza mugabo inzoga zikabica, imiryango yabo igapfutangana kubera inzoga za Bralud. Ugasanga arapfuye biranze, ubuzima bwo burahagaze. Bene data, haguruka dusenge, haguruka tubohoze imiryango yacu. Haleluya, haguruka tubohoze imiryango yacu. Hari imiryango hano, hari imiryango usanga abakobwa babo bameze gutya, abandi bameze gutya, bamwe bishwe bagajwe n'imwe muri busambanyi, abandi bagajwe n'akaboregwe, abandi bagajwe. Rero udasenze ngo ube maso, hari igihura n'uwo muntu ugasanga ubuzima bwawe buranze. Gusenga niho mugabane ufise, nico kigwanisha ufise kizotuma ubaho uko wifuza. Reka babwire icyo Yesaya yavuze. Yesaya yavuze ijambo ryiza cyane. Yesaya yaravuze ijambo ryiza 45. Nifuza kubasengeramo. Yaravuze ngo ibi nibyo nje uhoraho mbwira urarobanuje amavuta, niba kuru uwo mfashe kuboko kw'iburyo. Haleluya. Imana igufata ukuboko kw'iburyo. Haleluya. Uwo mfashe kuboko kw'iburyo. Haleluya. Kugira ngo nsiribanga amahanga imbere yiwe. Hari amahanga ari imbere yawe, hari amahanga yavutse inyuma yawe, hari amahanga atariyo, hari ibyo bakoze bitari byo. Siribanga ayo mahanga, siribanga izo nama z'abapfumu, siribanga izo bintu bagenda kwatura kuri basogokuruza banyu abandi Timotheo kuva kuri nyirakuru. Amen. Haleluya. Imbere yiwe kandi nzokenyurura inkindi z'abami kugira ngo ndamwugururire inzugi imbere yiwe. Hari inzugi zimaze imyaka zarugaye, Imana ikugurura inzugi imbere yawe. Imana yugurura inzugi imbere yawe kandi amarembo ntaza kugarikwa. Haleluya. Hari igihe tubaho mu buzima amarembo yarugariwe. Haleluya. Je la cosia bonde la gloire. Hari igihe tubaho amarembo yarugariwe, ariko ndagutangarije inkuru nziza. Gusenga kwawe biracagagura iyo minyororo, amarembo yuguruke. Imana ikugurura amarembo yawe, Imana ikugurura amarembo. Hari igihe Satani kahise kabasogokuzira bugara amarembo yacu, ariko turafite Imana, turafite Yesu, turafite isengesho riza risenya rigakuraho amarembo akuguruka. Mwami Yesu akugururire amarembo yawe yari imaze imyaka yarugawe. Imana yugurure. Haleluya. Sifa kwa Yesu. Amarembo yari yarugawe yugururwe mu izina rya Yesu. Sifa kwa Mungu. Haleluya. Umurongo wa 2. Nzoje imbere yawe kandi hari uduhogora cyangwa udusozi zoza udusena. Imisozi yose yarubatswe ku buzima bwawe, imisozi yarubatswe kuri generation zawe, ibyo bari baravuze ku buzima bwawe ndabisenye mpagaze mu ijambo ry'Imana. Yesaya yavuze ngo nzozisena, nzomenagura inzugi z'imiringa, nzovunagura ibihinzo by'ivyuma by'abasokuruza bakoze ku buzima bwawe n'abana bawe. Ibyo bavuze ku buzima, ibyo ndabisenyaguye. Nzomenagura ibihinzo by'ivyuma, nzomenagura ibihinzo by'ivyuma. Haguruka mu izina rya Kristo Yesu, umenagure, usenyagure. Haleluya. Kahise kabi. Haleluya. Projecta icyo wifuza, vuga icyo wifuza ku bana bawe. Haleluya. Umva, isengesho ndiribora, ibintu byose birabora, biratagaranti. Urashobora kwibagirwa wowe wasenze, ariko wowe bibwiye ntazokwibagirwa, ntazayibagirwa. Ndashobora kwibagirwa je amasengesho nasenze muri 2003, 2004, 2005 narayibagiwe singiyibuka, ariko uwo nabibwiye ntazayibagirwa. Haleluya. Nibwira abana bawe, hanurira umuryango yawe, hanurira ubuzima bwawe, hanurira umuvukana, cyagagura karande. Umuryango wawe wifuriza iki? Haguruka. Reka hariyo amasengesho yo guhaga, hariyo amasengesho. Haguruka usaga gucanya, usenyagura igicaniro cyoba cyarubatswe ku buzima bw'umuryango wanyu. Haleluya.
Umurongo wa 2 wavuze ngo zoje imbere yawe kandi hari udusozi nzohasena, zomenagura inzugi z'imiringa, zovanagura ibihindizo by'ivyuma, ibihindizo by'ivyuma zobivunagura. Ndakugururira amarembo kagusengere. Data mu izina rya Yesu, turabanyamugisha ko twakumenye, turakwingize Mana. Ico Satani yavuze ku miryango yacu turakibohoje. Turavuze ko twebwe turabanyamugisha Mwana, ibyo yakoze turavuze ngo Satani nta mugabane, nta kibuso mu izina rya Yesu ufite mu byacu. Twebwe turi ihanga ryera, turi ihanga ryera, turi ubwoko bwatoranijwe n'Umwami, turi ubwoko bwatoranijwe n'Umwami, turabami kandi turabaherezi. Haleluya. Ejo hacu ni heza mu izina rya Yesu Mwami wacu.